ka mano le tla se go bona go ba shenyana ha ba jese malele a re sheba rena e be ka jeno ditaba tsa bona di tla tsama ka tsela ya mfuto of nga taba tse ding le go tla se tshaba le filwe matsatsi a le shome ke a le gotla la molao wa motheo go hanyetsa ka pa o fana mabaka a ka etsa morenyewe e hlahletsweng ke mogatlo wa diagente tsa Lesotho kgatlanong le lona e se tswele pele mme ba tsohle ke le advocate Dintle Tuke re tle re mo fumane hle ba isole motsitsing e sentse le motsitsing a mamalana a laotswe maemo a difefo tse matla a ka lebellwa kgafetsa ka lebaka la go fetoga ga boemo ba legodimo ka ona setšhaba se eletswang go ela hloko le go ipaballa maemong a jwalo o rialo molomo wa lefapha la dikoduo Mahlape Kwadi ra tse ding se re tla tle re mate go lona ofisi ya tonakgolo ya Lesotho e tshebetse matloing ya kopo ya mokga wa pompo ya go hula monyakwe o yang ho yona go ya nehelana ka lengolo la ditletlebo malebana le go tshwarwa ha moetapele wa mokga o boletsweng ho rialo motlatsi wa moeteledipele wa pompo hetsa moshweshwe moyana maketsi ke maketsi wa mafuteng mane matule mafuteng ba haiso o re o le wa Africa FM ka ho mothusa o re be pasa ya hae e lokisitswe le dibohong la Van Roy ka la pele la beke ena ntse di taba tseo ba iso re tla tswela pele ho tsona gitsa di hetsa ditaba tsa tla tswela pele ho tsona ba iso mo go thole gona jwale ntse le na tsa male falesa jwale le ba go tlhokong ba e ha ona taba ngwana masopha mo teng a go hlahelle tlhetlheng ke ntlharona pele tlhetlheng ke ntlharona ya pele hem high so ngwana masopha la tsa preference ya go bile mafelo a beke ya monate a ntate ke botla o le jwalo re mathela ka mona re nka ntlharona ya pele mo go tla lobisana jwalo le mme Mahlape Kwadi awe jwalo ngwana masopha ke na tsa preference he ba e sore ya ukwana ka 89.7 99.3 90.7 and 93.6 MHz le ka www.mafrikafm.co.ls ke tla le bala jwang ka mo ka Africa Radio Television me tswela ka le mantate le phamisa tswala ka le nna ke re le lona le phamisa lona tle ke tsebo go ke bona rena re fela re feletse mme ha ntse go tla re feletse tle le boya modimo ha se ka bohlale ba rona ba bana ntse ba ratile re ka mantate le bo mametsi re na le ola tsetse time pa ka le teng dinto di tsa fetoa tsileng ke a bona ona tlopo golwane wa madume ka mo Africa Radio Television al ka tsana ka mane o mametsa lona ka teng ke ketso nkabane le yena o wa madume ke bona ke ketso le yena e hlotho jwalo go ka mane ka Morija Justina mo hlahlwe o re ho thwe moya kapa ho thwe meya kapa moya o mongata o botsa tabeng o le sa ikolla ya kae ke bona kgetshane Bernard ke be se bona Cecilia Mphosi le yena wa madume a le ka sodi ka mane ba iso botleke hore re khutleng re ntse re felletse batla le bona ka mono ka Durban ke batla le bona ka mono ka Limpopo le Phalale ke batla le bona ka Centurion ke hloka le bona o hle mo le ngwana teng Malawi ona le ba mamelang ba le Malawi man hloka le lona ke utlo re ntse re le teng re mametse ka Africa Radio Television re mametse ka www.mafrikafm.co.ls ngwana masopha maemo a difefo tse matla a ka lebellwa kgafetsa ka lebaka la go fetoga ga boemo ba legodimo ka ona setšhaba se eletswa go ela hloko le go ipabolela maemong a jwalo go yalo molomo wa lefapha la dikoduo Mahlape Kwadi ngwana masopha nako kina ako re tsamaya wa ka gona maemo a difefo ao ale o re Basotho ba le kana go ba le belle e be a ka nka nako e kae ke bontsha gore le nako ena yo re ntse ka go ka go tsena ka nne empa e le kapantse mo ena e tla ba nna ka go mme ke mona mo e leng gore ke ka tswa se le sa se ba ikgona ba ka tsela nako a bo ke tsena tsena se se ka la tshwanelo le nne ke tsa mo e leng gore matwa ke mata a ile a ba ka a wa ba ka wa ba ka se le le
a ke ke go mona go go ka ha lo ba sotho ba tsama ba lebella maemo ana lo botuma maya ina a ko re so gona na le fa phala eno na le se le lu bitse na tsene le kana go ba tsetsa batho ba ka a mwa di kudwa and kita juga cari kalau ini pasal ini jadi apa itu macam orang baik dia lah aku ni dah orang yang apa ada pasal ini pas kalau kahari jalan itu boleh itu boleh sebab ani itu tapi dah kalau itu tahu mana tahu mana ni tapi lah dia orang itu ini kita harus datang jalan ini untuk kita future jadi terus melorong ini mungkin kita ada pekan ini ada hang ko bala mara ka tsero peteren kenyong ko gana ebe maemo a aba kwa ki eng ba sotho ba je ba ukusisa go na ebe na aba kwa ki maemo na di a ja kola jelo ka ha ni jelo ni pa kita va chiku ya boemo vale muchísimo en la vida ya le reciba kama kwenda ya kitu na kitu kidogo kidogo na ina kama hivi yani imfailore sababu majimadi haifisa ikishaka hapa kuna sisi income na hapa ina chupa ya watu kutoka hapa ni na la kushamini na ndio na kwa hapa ana sisi kwa kama hivi ndio na la papala eno le tele ki di khato ka ba ko dunie se ni ta he ma tulu nga bi je ki jelo ka ha je ki ni ta le le ko ni ba ta ta ya di mo ne ba ki ki no ade la ki ai do bule ai ni pa le ha ta na ile o ki ya ni ku ha ta ta ma ta le no na chaya ba ki di lo ka ko di ka se le ona boemo burwa ba esi chaigira ba sara esi di ka tatu esa sina makwa mi menja kita wakati wa kama na kana ba amili kana ba na hadi di kuna ni ko kita ni ka ka ni ko ni kita kana ni da ni so a ke tebe na bo ka ba gona tsa bo re di le no ka yo ka la ka tsa mo phethela ka yo na tebe dina ya hola kaya mo sa pa intelo na sa sai ke ni ke ho ka na ko ina ko na ma ba na ka ki ni iban kina ko iban kum ko na ki to di ka ko na ne ma u le la na ya ni la sa pa na ki ko yo na ko na ho ani ki bu ka na ki la na ka o ko pa na lo buena ho de ya ki di mai mo nga han ko ni lo mo mo ya la ho si ta o ka si ta sa he di ha o si ni ta le na ni ki ka yo na be ko di ha be so wi le se le wi la ho lo se wi sa la lo na le ka mo so no ko bu le la mama ya ni wa ta ta su sa la ho lo ni yo to le ki ni se ha la ba na bo le wila o le mo ka ko pa sala ko kwalla mo hala wa ha ka mo wana masopa lo mo ko ja pele se ba ta ga ja ka la mo ka cha cha hanya hare wena rena o ka etsa la jwa ngwana masopa go hlopha tla ke la ka ona ka teng ka mo tla ke la ka ona ka teng ngwana masopa ara ka mo ya ka le ka nna ko ile ke mashume le metso e robedi pele ka goreng ya borobong a nna o le na tsetseta ke a bona wena se kwala mahlape a re o shebile le ka mane ka diotlwaneng ha tisang Donald Mahau mono ke monoko ore le na o wa madume a mzama metsi a le ka mane ka morojwaneng ke morojwaneng tsebile gore na ke sebaka se feng seno sa morojwaneng se empa hele wena ka mo go tshwanang re ntse re wa madume go wena ya gore he ke se ka senya nako le nna ke tle ke re galo ka mona ka mmarakeng re tle re khutle ke re galo mmarakeng a re ya khutla ba eso nako ya go dumella o re itse jwalo selemo ke sa 2025 mme mang kapa mang o lakatsa bona phetse hantle mmele jole he tseba ka
Pula Madibo, Omega Oil. Ke a pita ke re tseba ka Pula Madibo, Omega Oil. Ena ke pheko e kgethileng ya lefu la pelo le phallo ya madi. Pula Madibo, Omega Oil. E beha tswekere taolong, e phekola lehlaba, e thusa bakeng sa kgetholla maikutlo, e leosola stress, e fedisa mokgathalo, e fana ka boroko, e hlatswa pelo, e hlwekisa diphio le senya, a theana le serame, le teng e bapale ya maobane, e teng ho thusa bakeng sa sebete, bothata ka mpeng, ho seng kwaleng hantle. Moriana ona o matlafatsa mmele le masapo, o tsosolosa sesole sa mmele. Mokgwa wa tshebediso o no kgaba 15 minutes pele o jwa tsa hoseng. Jwale tseba hore moriana wa Pula Madibo Omega Oil o tla e fumana hohle ka rona le Lesotho, mme bakeng sa dintlha ka botlalo kapa hona ho kenya order o ka letsa kapa romela WhatsApp nomorong tsa 64001568. Jwale hee Basotho ba heso, ha re ne Pula Madibo Omega Oil e le hona hore le re phetse hantle mmele eno. Shepe chemical e bolaya ditlamatlama, o se ke wa kgotha beke le beke. Mohlwatshepe, moroboi, metso ya difate le tse o sa di hlokeng jareteng ya hao. Monyaulo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1,200 fela. Ha ile tse hlano tsona o di thola ka 300 fela. Le tse ka hlephe dinomorong tsena 64001234. Ke re ke 64001234. re khutle mamedi wa Mafrika fa makupa ba tswa dikgomo tse robong tse nyametseng ka tsutswing di hlwahlweng ha morena Mosue Tabatseka ke kgomo tse sothwana tse 5 pholo e soto, kgomo e tshitanyana ke kgomo e tshitjana e di mapana e emere e be kgomo e tshwana le yona emere. Motho ya ka di bonang a letsetse nomoro ya 5 nepedi ha o leto 5 kapa Mafrika FM ya kopang ho batliswa ke Kgotsang Rasilemane. Re re jwalo he ke fetele ka ngena ya baiso re tswela pele ngwana Masupa sebaka ke re ka senana po ke senana po isile a thoke dintle ke mohala ka ho halana le banna o tshwere ka bima matela se ga mangale ngonta da se ga mangale ngwe nomoro ke ya bone ha o le tjena ha re ya sebaka re ke ha o le jwalo nomoro ke ya bone ha o le tjena ya mamedi wa Mafrika FM nomoro ke ya bone yo ri ya ngwe ona re bona Masupa itse sina napo sa hai metsotso ena e 13 pele re fika horeng ya bo robong re halfo nya metsotso ka manta ha tjena he baiso ona nna go tlobisana jalo ntate Molapo nna go tlobisana ntate Molapo ba iso tlo ke go mo go tlotaba tsena za pompona e be di mothating o feng ha jwale bona Masupa bona Masupa e be o ile ka jwale exceperonza a etsa sena nna posa ke a bona motsirisi motsapi ka mono ka Africa Radio Television o re hannelese mona o ntse ya thiletsebe tebello montsi le yana re go shibela mogotlong a ntlhoetsane di medisa ka mono ka ntlhoetsana ka mono ke a bona le wena Masupa nkopane le yana re kana ke o jile ka tsebe ke le hataka matsieng ka mona ya hataka matsieng ka mono ena di medisa batho bana ba ka matsieng ka mono ka hodimo ka mono ba haeso tloetse ka slabeng sa matsieng go shebile ke ka qoring swata ke mo ga piso ga le sedi ngwana Masupa
Pata ke na le boetsi wa gona ke. Moela Maketsi ke Moela Maketsi o re o leboa mo Africa FM ntate e ile nya mothusa go lokisa go di pasa e lokile o le dibohong la fa ndro ikela pele la bekena ka mora gore a meketse dibeke tse sa tswa go feta gore di siri a di sa modumella go tshela mono ka baka la ngolo bukana ya o eta ye o no bonala ana tsetsekana maputswe Fixback ngwana masupa ha re utlwe Hai kari. Ntate. Ka kopana le wena ka jeno o thabile haholo a go re fa gona o fumane thuso jwang neng Ke leboha ntate. Tsatsing la kajeno ke ile ka hokahana le mookamedi wa Madiboho eo Mafoko a ileng a nthusa hore ka nnete ke kgone hore ke bue le ena. Ena a ba nthusa ka hore ena o la nthusa hore ke kgutlele Dibohong la Fangoy. E le teng moo bothata bo le ba hlaha teng mo qaqalong. Teng e la ga ke fihla moo ke nka fumana batho ba ne ba nfihlile kgakala pele. Empa ba utlwisisa gore ke tlisitswe ke ntate ka nnete gore ke tlo thusa ka taba ya bothata ba passport ya ka. ba pasa ha Ba pasa. Ntate re la bothata ya bo bonyane empa e la ga ba utlwisisa ka nnete nna ke mang a butileng gore ke thuso. Ba ka nnete ile ba kgutla ba qalela ho thusa. ha o tlo bona ga itsedi na o ile wa ba le monyaka wa go tsela go netefatsa gore e tlile lokile Ka nnete ga ke ya etsa jwalo. ha wa etsa jwang Bona ba le ba tla ba lokisa hore e bontsha hore ke fitile ka ba ka kgutla gape. Ke kana ha ke ntate. bona go se bothata bo ba bukana e ya hao go ba kilo ke Ka nnete ho bakilwe ke ho se hlake se ke singi entseng ha ke feta ka le Dibohong la Fixback. Jwale go botsa ka nnete ke netsa hore ha ke qeta ho sebedisa ha ke qeta ho hatisa pasa ke e shebe e ska bona le phoso e etsahetseng hobane jwale ha e hlahile le jwalo bothata bo tlhela nna so ke etse bonnete ba hore ke dula ke sheba hore ntho sembe se ntseng se nepahetse ntho ngwe le nngwe di hantle. wena ha qeta go lokisa ke o tlaletse go ka tsela go se Madibohong mo Ntate ka nnete o la a re nka tshwere Madibohong o hle ke batlang ka mora mona ka nnete nka ya ka botse kae ho nka kgona ho thusa jwale ka ha ile yona ntho ne ke tla ka yona ha ke ya mono. ha o utlwa mona ga itsedi ya ka ebe o ka re nka putsala tswe ya modimo le batho e o thusitseng e o lwanetseng molao wa tlo no so sitwa go ka tshela Ke leboha haholo ka nnete. Ke leboha haholo. Ne ke sa tsebe ka nnete na ke tlo etsang. E ne le ntho taba ke sa tsebeng ka ke tlo qala kae ke etse eng. Ho ne se ke nyahame. Empa ka nnete Mafoko a nthusitse. Ke leboha haholo. ga ke ka nnete re lebohile haholo ha e le mona o se wa tlile ntho tsa o dile monwaneng o motona re kwalela mala o wa hao ka moo sebata ngwana masupa ke botla go le jwalo ntate a fela a fumane thuso ntate plus ba go sa e go yena jwale ke se ke sitwa le bona mabaka ka nqa yane ha se isana ba tlo jwalo ya o bona sebata na ba mamedi bana ba kena ba lla ba ditaba tse tsa dipasa tsa bona tse se kwa bjale tlo ka bothata na tjena iso tlo ba le toto fela ka mona na le hlepe ka nete ke batla go kopana le mookamedi le nna nkopanye le mookamedi ngwana masupa ke batla go kopana le tlo ba le toto fela tabena ntatena mpa e ga le boa le mona ga itsedimo ya ka eno a fumane thuso a re le buile haholo sebata ka nete re tlo go tja boga a re nomorong ya boraro ntate Moses ke laka a re ke o shebile ke le ka Durban mmapitso molola le na o re ke ka Durban ka mona o tsho jwalo o re ke ka Durban ka mona ha o re tsena ya baiso ke re o fe rena e re yang ho yona taba ke efeng ofisi ya tonakgolo ya Lesotho e tshebetse matjoing kopo ya mokga wa pompo ya ho hula monyakwe
o yang ho yona ho ya nehela ka lengolo la ditletlebo malebana le ho tshwarwa ha moeteledipele wa mokga o boletsweng ho rialo motlatsi wa moeteledipele wa pompo etsa moshweshwe empa re tlobisana jwalo le ntate Sekgonyana Abdul Molapo ha be ke nepile hantle bitso leno la hele dipakeng leno ina te Sekgonyana Abdul Molapo ke ra ka tla go mo mo taba tsena he ba heso ke ke utlo rona eba o di be ka tsena mfuta of ntse tsonyana e supileng pele re fitla horeng ya borobong mme ka re ka mra re ke bisane le yena he ba heso ka ke go fe menyetla wena o go ro homo go di ba ditaba tsena tseo re fileng tsona ka jeno mme mane kwa ina tse pefeletse ya go se bile ke na le yena ntate Molapo jwa ngwana masopa ke re ba lo sebata mme jona se ke o teketse tsona mmamedi gona re tlotla re homo jwang ka parata ba feng mo ne mo se go tlo ofisi ya tona go le tshebetseng thoko mane mogaona wa pompo kopo ya bona ya hula monyakwe ntate re o amohela naneng la tsitsita ntate Molapo a ke le boe go siabe le ke mo yetsa go dimedisa ke re go tswa mo dimole mo hae re tswa ke ile le go ya le ngwane so le ba rata ba tsiki mo se ba tsaya le ka Maafrika tsa ngwane so ya le kwanta ntate ke a gona taba goro e hleng ke a gona le tloetsa jwang ha ile mo kopo ya rona e tshebetswe matjoing ha hona le ntse ka etsa go siame bane a re ka tsa bolao di le go e le ka tsa le go ke yo le morero wa kopo ye ya go etsa mohantla ya mohanto e le go pa mo ka tla gona e o ring tang a tshwere ka tlo molao ile a ntse gaoletse a ntse a tsela ka la kana a ba lo go ka tsangana la le lo go ka ntse le ne ge go kopa mohanto empa he ka ha e ta tla ora ke mo ta tla ke mo ga o molao a ka ile le mo wa go la kana ka parlamenteng a o tsala se molao ya le tso fitsa ka le ditšhogo se molao a la ga itse tsela go le punya le matsele madi matsele era matsele madi e mamelle e shebe hore ka go ile ya molao e be ne nkanta go ya e tsira ka go tsota ntate na se le la ngolla mohlomong mekgatlo ya matjhaba go ijwetsa ka ditaba tsa tshwaro ya Dr. Dipholo mohlomong le yona tabena ya hore hela re bile re hanelwa le bolukulu ka patokelo yo motho nang le yona hore re ka etsa mohonto mo e bang a re ya khotsofala teng ha go se ba tsitsing dintati ile ba ba mai la sa ne ke sa ka go ba ntse ba tsitse boemo ta ga me ga yo mo tsuka e go plan ya peleana ibo ile rights watch ibo Amnesty International ibo International Red Cross International Refugee de watu wa patalato ka chava de garan CNN BBC Al Jazeera Russia Today de makala mo futa pulang ya hasian de le UN ya de ne ke ka se ka posto ya na ile ko tin ke se tani na a ke taula kana le yarai UN ina ba shi kaci yana ke bin ne ko ka posto so an zo di ke wemo na bo ya mo ntate bo sa tsana bolo be mo ba go ka diswa ka pana na banka gato na ba di banka gato ke tsena ke ba di ke wemo ho bane ke sa go la gona ke ka ba o kusitse ka ba e ba gore ba di mo go ntse jale go bona banka di gato a ba tsa dinki ka go ba dinka ya gola ka me se ka le le ka go la bo ona ke di gato ka go ba di le sa da ke go tsana mo na se ka se ka go ke ne ni era e le ya ta ya su bona ba ta ke lo ya di la le absolutely no le European Union ka ha kana ka mona UNDP ka ha kana ka mona ya lo ho gena banka di gato ka ba di gato ka nnete wa utlwa lona di ya go balla me gato di walle ni ngata ka le ha e ba sang di gato ka ba di tsitse la boemo ka ba makiti kana wa mrumba makiti so ha ke bo bona ba ta etsa jang ka ba ne sa banta ya lo wa kote
ke batla go khutlela tabeng ene ona ehle se re tlotswa ka le halo le feng kapa ehle ke ha lenyane koloba Bukan orang yang dia buat dia. Apa yang saya pakai dia ni dia tidak suka itu apa. Ya kalau anda yang jadi sahaja nak support dia lawat, jadi dia luar sini. Jadi mana login cek nanti orang. Lepas dari dia loh ke. Dengan musuh kamu orang, isu juga kamu dicari dia lawat. Kamu nak apa? Kamu nak salah saya puluh kakak kita. Awal tadi awal ini, wanita kulit enggak saja, yang kulit dia itu macam ini hokan, awal dia jadi ni musuh sebab sini waktu mana bayar bahasa, dia punya terkenal sudah cakap sama. Wanita itu siapa nak istilah sakit, bukan siapa semula, ayah ayah tak semula. Itu awalnya yang hokala pulau tanah. Ini juga pak Musi, itu musim apa boleh di dia yang masih kat sini. So, le konstitusi ni bukan dia satu warna seksi warna satu seksi. So, mungkin tu kalau fela kaji juga pak Musi semula. Dah yang ini nation ni, konstitusi resolution 1654 angkat clause number 3, ia lewu pakala juga ni. Kalau komiti ni, special komiti ni, jadi ni ada yang berkaitan dengan itu dari serius dari South Africa, dari sini, mula so, mungkin siapa orang, apa kamu kumuli ni, kamu pula kota yang mana, outfit, asalnya dia orang, mereka tu orang, utama ini mesti, orang ni pasang, usia nah, orang santai sekali, le bayu ni pun bayu orang. Academic Japan. Kalau dah sekolah di proses, yang ini yang dia nak kena. Mereka dalam masa sakit, soalnya lo dia lalu guna salah juga kalau selasa kan harus ini. Ini lalu beli dia baru soalnya lalu dia kalau dia salah kan ini harus ini. Soalnya dia lalu lalu rasa dia buat saya. Ya orang argumen, tapi di mohon ya. Aku soal mun feranya, aku soal mun feranya na fera kita kama bengkile ngamu. Okay. Mami shabana kwa hanka duma so horaki abo robo. Me ile ya robo nchina kilo rokite kamera kenkamuna. Ka hukla. Lesotho da Ramlink e tsebisa dikereke le setjhaba sohle ka menyetla e latelang e fumanehang hona setsing sa yona. Sebaka sa bodulo bakeng sa batho ba ka ba 60, sebaka sa camping, re fana ka dijo bakeng sa dietsahala tsohle tsa hoseng, tsa motshehare, tsa mantsibuha, tee ya hoseng kapa thapama. Dihola tsa kopano, sebaka se kgutsitseng se phodileng bakeng la thapelo ya boinotsi moo motho a kopanang le mmupi a potile ke tlholeho. Dibaka tsa kantle tsa di-picnic le ho nka difoto, dipapadi tsa boithapollo le boithabiso, diketswana ka mefuta, ho hwa le ho theoha mafika, ho betsa dikga. Letsetsa 27005453 kapo 58568358 ka nako tsa mosebetsi. Moshehadi le modile shome o fihlela mashome a mabedi a metso e mene o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo haeba karabo ya hao ke ee nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang: kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane ba dilemong tse tlase, ditaba tsa thari le thobalano, mofetsi wa molomo wa popelo, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ke wa salla morao. Thuso ya mahala e teng. Le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso. Letsetsa 80001111. O emetseng. Hopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya EPAC ka thuso ya PEPFAR. LCA Compliance Advert.
rona sa le moya sa moafrika re hlokomedisa babamedi hore re itlamile ho hlonepha melawana ya kgaso le dipehelo tsa license ya rona. Tse ding tsa dipehelo tseo ke ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete tse sa nkeng lehlakore, tse fanang ka mahlakore ohle ho se motho ya ho boswang. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo tsa bona, ba ka fetela BDRT fumaneha number 30 Princess Margaret Road, PO Box 15896 Old Europa, Maseru. O se fumana jwang smartphone sa maemo ka mohala ka mokitlane. Letsetsa *111# ebe o kgetha option 8. Kgetha e nngwe ya di-smartphone le thathamong ya mehala eo o e qualifielang. Tswela pele o kgetha moralo wa tifiso o loketseng. Ho tloha ka kgwedi tse 3 ho isa ho tse 12. Kgetha leano la tefo ebe o lefa 30% ya peeletso. Lata mohala wa hao mme o lefe mokitlane o salletseng o ntse o sebedisa. O fumana le data, calling bundles le di-SMS tsa mahala letsatsi le letsatsi. Etela shopo e haufi le wena Vodacom ho lefa mokitlane o salletseng ka tjhelete. Kapa o ka sebedisa M-Pesa o le kae kapa kae, neng kapa neng ho lena. Ha se mona ho thole. Lesotho Express Network. Bela re khutle mamedi ha o so le tjena se bile go tla tjena ke ntse e mene fela ka mora hora ya borobong a ke o bona ma hlokomelo mmorutsi a re o mametsi ka mara mkhotlo wa matswaing ka CX ka mane thabang a molefe le yena a re ke teng ka CX ka mona tautona ke ra thaba ke bona hore ba khutlile pepe ba ntse ke ba batla ya bona bo ka cha le yena a re ke teng ka mona ka Thembisa ke mametsi ke ka Thembisa ka mona ntseng Elizabeth Nketle ka East London o teng le yena ka mo go tshwana teng ka mane ka Midrand Thembisa ka cha ke mona ka mane ka Pitori a leta ke no a leta le yena o teng ga o re heba iso ka Centurion le yena bona ba re ba mametsi ka hloko re khutlela ho ntate Molapo na Molapo taba e kgolo e ke ka tsa hore jwale he re bue nna no lena kapa phutsela tsone ya Africa FM e mamelwa le ho mamelwa ke babusi bana haena batho bana le ho etsa kapa na le mantswe kapa ho etsa diqeto tsa nahena ya Lesotho mme ga tseba hore ha rena le porteng kapa na tikatiko re sentse re tseba hore tona kholo ka kotlo le o mametse ntate nka menyetla ona ka ha jole se se tlo hore le fuwe menyako no no e no le tla ona nka menyetla ona ntate o bue lena mona maseng a o mametse jwale wa e kgolo e sebedisitswe ka hare la ka nomelo phutiko la bona se a se tsamo la ba bana le phutiko ya sale le phutiko ya kata le phutiko magana a supa le dale phutiko le wala ubi ni la hasiba ba tshile la fata la ka tsela ditaba mo ke la ka tshotsa ke mo ka tsena ya tsalo mo ga taba tseno jalo ka ha le tseno a ene ke tswa go go tsaya go e ke ne de ha o mphamu ya tsona ka tsita ha pe ho o tia nyerena yo do kan furu in million ka mara ka tsaka ni ka tko mo la e mo re dinya we ya matha e laolwang ke mokgatlo wa matjhaba a kopaneng mme e ka ka tshwarwa ka mokgotolo hobane le mebuso ya kgona go dirisa parlamente tse fela kaofela tse ding le ya parlamente tse di bapala setšhaba fela kapa di bapala ka setšhaba le yene ya khutlana le masepale jwale di golofatsa setšhaba ka kelellong di foafatsa setšhaba go karolo e nngwe ya setšhaba ke sa kgolwe le gore naga ka le ha ba la dilemo tse ba sena tshetso ya letsedimo ile re thutile le hore o bile le mebuso hape e seng ha e tsamaisa ile e fihla e lahlela thuto ya nalane e lahlela matswei ile le mebuso hape e fihleng e batla go lahlela le religious knowledge a e batla go lahlela matswei mme mebuso ka mora mebuso ha e sebetsa ditaba tsa setšhaba e ba ya hlelosa le ho batla go kwafatsa ditelo tsa batho le setšhaba ditholwana tsa teng go tla ditholwana tse di bonang ka gore e re ha naga kapo setho sa parlamente
ka bohanyetsi ke kopa hore ditho tsa parlamente di se tlatselletse ho latela mokgwa wa hae ho ba la tena ke ba bang ba tswa ba balile kapo ba tswa ka monyedisa ba re o ka o batla ho tsaya dinotshi ka dikgopo kapo ba ka buja di ya trekere ka molomo mme yona karolo eno hape e re hopotsa hape le hore section 59 ya molao wa motheo wa naha o totobetseng hore o thiba motho ka tjhapoteng ke na le batho ba nang le di-ID ya South Africa parlamenteng mane ke na le batho ba ba polasi a South Africa ka parlamenteng ka mane ke na le barui ba nang le dikgwebo ka mane ka South Africa mme thuso ya rona ya hore ha ebe setho sa parlamente se ke ka taba se batla mobu wa bo sona South Africa jwale batho ba tla qala pele ho rora ke ba le matsholo ya di South Africa ka parlamente ka bona mme taba eno ka yona ke batho ba ba kena parlamente ba sa hlomphe molao wa motheo wa naha ho ba bobebe hore ha ba dutse ka mono ba bang bile ba kena le molao wa motheo o wa thiba ho ba sa ba kena fela jwale diketso tsa bona ke tsona tse re tswallang taba e tlontlollang puso e tlontlollang naha e tlontlollang setjhaba hore e re ha ho na le mosotho a reng o lata naha ya habo ho na le kahlolo le naha e tshwereng mobuo le yona di tsitsana ha mosotho eno a etsang mosotho a le mong fela o go bele fa ka fita a o tla go dia taka le mosotho a le mong fela o tsitsanya naha e ne tshwere mobuo mme tsena e o re leng go go mona mo re leng teng le tshaba e file ka hara koduwa le standard se se holo fela tsa hore ebe ha e ho no lebeletswe ke ho hatela le ha o se re tsela ka marangang batho ba inetse makala a rona le re na ha re sotho tshire mosotho a lata naha ba sotho hore e le tse tshwabisang tse tlontlollang fela mme e kaka ke ba teng ka setso ka mokgokolosi fela re re e file ho tshwadia tswala re kuka wa re bima go tlo ka be etsahala kapo go ka nna ba etsahala kapo ba tswalwa ke yona tabena hore be motho o kgine processing ena ya hore bo rata naha ke bona ka re batho ba batla ipola ditsela ha se di etsahala hobane ba nahanang hore pele ba ditse ba thabile e tla re ka mosebetsi bona ba bona re bone hantle hore mosebetsi o ho lata naha o nko thekelo jalo ka ha motho ko ditulwana tshwa go dia jula e fela naha ena ba tsweng ke matsong a basotho ke go go tshwaro ha hae ka dithuta July o bile bo madimabe ba hore o kgine taba eno fela ha ka ta ke ntse bo nno fela ya hore naha ena di tsintse tshetse ya mono ba e khunetse ba bana ka tamana ba e khunetse di potpo ba e khunetse bana ba ba metse ikabela na tla ba makwana tambo o ba tshantsi ha bana di certificate ha bana lepo ene le bonza e tsela mo fara tang fela ene ha ba se mme molato wa di resolution tseno ke hore ho fe ka spoa ho fe batho ba they should immediately return the land to the indigenous inhabitants ka ho pang halifo ba khutlisetse mobuo o matswa whatever the form of hona le mo hona ke school di university ke airport ke military base ba khutlise ke mo le mo ka mkhone ka teng mme tseno ele tshaba sine ga mathini go tsela ebe ka re ne tsa dimpa he ka nna le go ga di tshokele le se ba kwa di taba hore ba bang ha ho ba puso ba phatla di ka maleme ya bona hore a le tsalle se senyegene le South Africa ile bona ha ba tsotelle na hae yale haebe in opposition ile ka pe hore yana o batana ile ba ba ga ba ka se ba mola ke ka ke ya go no mo ya rata na muni yana ga ta shukela muni ka po ya ta uno ka tsikere ya ka ame tie ka ke go ke ora kama ya di tsi yana ni ba ka tsikere asi ko la mola ha o fa pa la ka mai tsi ko wa jale ke mmona mo sele le teng ke we mo bona jole sele mohlomong jalo ka o tshogile la kopana nda tishala na bila metsing tuna khono ke hore na mohlomong o itse le khutle le fumana karabo ya lona kapa le fumana ona tsela ya ho ya pele na ke feng jwang batho a go metse le go madi ba be ke mala ba tshela ke mala tsena ke o nya go swa le o bona le go kumela ke ba go tsela weekend ke ka tla le ho rona le batho ba maponesa le ba bidi hata mo tonta ha ba se batla
yale ba botsa bana ba ka bona ke haka mo di kala go bona boemo bo maponesa a go kunyela mo nna ke le ponesa ile ke kosisitse go kata maponesa ile ya bule yala ha ke go kunyelwa ke tlhela di tšhatšhela ka mo go bjalo ya ntshosa ile ya mmaka ile ke nka ile tlo ya molao ya go batho ba apereng uniform ba ka tla haka ba tla mpatla a ba botsile bana ba ka dinomoro tsa mogala a ba simola tsa go dikalehe a ba re letho jwale o bona lehlakore la mmuso le tse tshosang go se tsene ha doctor e kala o e kadile a ka modimo molao mme o re laela jwalo gore re tsitse sa le gobane re sebelela basotho e batla go tla basotho ka ga kgese ya bogoba ba tlala beo ba baketsweng ke bo motlakaila di sebediswa ka naga ena le ntse di kenya naga ena kgese-kgeseng ile di bitisa batle ha etse mme go ba boima gore re ha go sebetsa ditaba ebe o bona ntse o kunelwa ka mokgolo o ba o tshwatshiretsa a go kunela malapa ba bang ba ile ba tla ba fihla go wena ka kotlolong ba se ba fono tsa ka ba tseba na hona le nako e ba ileng ba fihla go wena ka kotlolong ba tle ba re tle wena mo a ba le tsia ba e le to go ba fihle ba botsa ke taba ya mathuko mana ba tseba ngola dintsi ka no dintsi ya bo ha ba ketile ba se ba na ha ditintsa ya ga ba tla ba ba patile mabitso a bona mo bana ha ba apara dilamba ba kwela mabitso a bona ta be re se tshigale le mo ke ba mabua le no a ka itshebela ona di bua le tsona sama ha ba se ditwa ba se di mo go ha ba se mona ka ba se letho o bona le ke tswa wetsa ke go go tsipa ne ba ke ba tsipa wala ha re ba kana se ga ba ka ta ile ha e bona le batho ba itshitang ka kana ena ba nagana gore ka le go hlawelo ka batho ba re ka le go tsena mo go sa batana le go la re ba itshita ile re go ile ke ile mo fitse go bopele le go ribe na e no go ka o fitse krepe ya go no ba se tshong ka nna ya lo o bane go latela methati ene se le go yona go latela methati ene se le go yona go no so setseng ha le mo go no so itsetsa pina ha se tshaba ba tla flaga o no so se fela batho bana ba ile ene ba lebele tsini so go kopua batho ba ile ene ba tlang ba tla ba phatala ka kamano ga nke tsa ile kamano ba tsheleng so se tsela ntse o pe ke le dinyo go do ka o saene ya mo hela naga le process ile go ka etsa ba se ke le mamba ga ya nation so se tsela se nna ke ke skandalo go ba ke se le ka ni yona yen se pulero a se ta ke le ka di fa eso ya o yo pula a tsa go ne le ka bana bota le tsula la machabi ka ditšha se ke mane a re bona bana le tsale ka Afrika ya ba go tsuna ile o re ya ka mpana pa kwa le tsula kala o se ya yena yale ke skandalo go tsubane a ele na ha yeo yona ka yona le tlamile go le ntse e tloka go itse di gato ka bela tsena ha ile e kwetse di fa parlamente se le tsine de tsa chiwo bo ka lenaga ile la ke skandalo se tlantsa fela bonate wa tabela le o tla ba yo ke ba hore go bulu ba setšhaba le mmuso o le ha o go bulanya yo ka o ba le sabka dine jo go bulanya dineo go tla ba ke tsene ba yetse e sutile da lo khana setšhaba go tseka everything ya die ile ha re ai go kena ha ai go ke ba ba ga ba ka tsenya ai o tsisa go bane le tsa vetse bona di ga di tu ara di tsa di mo tsa go go ba ke 90% ya sa ba ra ile ke ba da e wa kana le la lo ne ba ga se ke ka ba se ke ka meta la gona a o tsela ba ntweleng a ba ba se se o bane kana go le motho go ga go ditse di tsela ba kwa le go ka ka mono di ba ka go bua ka mo maka o le ga le bua ka nne ba no fa ke o tsi ya go bane ke gona re dumela ka pele yele lwa jago go je ba do ka manga parlamenteng ona le batho ba bangata ya ba ile ba bua tsana le ke le ba ha mo a tsala kana ha ile wa ka wa kwala ila ka o tsentse la bola ile o re wa ka le ngata bo se di mo e le ke ke se di ya halo se di tare o sa ya trizi a ona o le go ka le ka sa ga yele a ke tmo sala wa se kalo se ke la go o bo se mo ka po di mo to o populate wana nyana bo se ga nyere nyana
ke ga ene ha ba tse nyanyane o so no rate o ka be tshadi nyanyane ba o kuka do ka ga e tuma ha di ona kana go e tuma e ga silita e nyanyane go go a o ne ka wa ha ni ka ta da molao e se di shi se ila iskawo e muso tao ne ke fa ta ba nyewe e la go le ya o re o go le da me go e o ka ga nyela tshidi ya tshidi ga silita ka se di shi e so there's no way ko ha o bua ka ta da molao e le go feta sika ne muso e ka ga ba go shale go bane ta ba yana na ka yona e poti bona bo e ka nna ya twa ya tala me shibi ga ga tsaka ka bona ne ora le ki ora le motli o ha o bua ka ta ga contempt au twa ne ya ntshi ka o ne di sa ko ka e di sequestration ne di bua mo bo go fu a ke le khati ne ya go wa tswa le trying to contest aga sai no ka ke le ka ka tale ka ba o le tsankani ka po a ku tsa o ga ai ke ai ena ha sebetse shapa ke yena ya o ketela sequestration ke le ko o ba ne e hapa thika mo me bo holo ba bo ga dipotsi ha holo ba ba go tsana ba ba ga tsida ke ba ba tshipa me ye mo ha ba ka tshatsa ga philo ba le ta ba yena ke ke content nda a di pilo ga ka manga ka le ni there's no way yo e ka reng ha le go kala ba thawa ko pa ni yen se ka sola ho ke ka ba fri ale briti ni ke tela magao le sufulu fuye mo ebe le busu ka me busu ebe i khetela ho ke pa teng ke mutshine e ska ba yo ka tsha e yo ko ka mo ko wa do ka ni nga sai ka mo ga di mo ke ba se ka le go sa di mo ke di tsua ka ga pa ka mente e yo ka fa sola tsala a bi ya kama ai di tela na eno a ko ga di ai bon ka ke ko no tela go ka ku e yen ke o e su ka la tela go vi ka le go tela na eno la abila selika o mongwe me hori la toban me kwaya ho la tanaha imme di ha ke la ka di hen ai la ka di government ke ba ke sa di han di selika la ka di government ka bo fu ke la ka di tsawa ke la ka di tiani ya Nigeria le ka buru bom a me buru ya ma pa ke ja na ka fu kan chen ke ni ka Nigeria a Nigeria de ya o limono ya ba tsawa di ka tela ka parlamente di ka le na ile ke mala tanaha ai yin aku hulu baba tuan masa Afrika bani pero alneti ya go ha so du alneti ile mbona ba sai tu no kiko kona halo bani ba konchuta kelsa mana sabona un san 200 to ye wole o do ka gene su fani a ba yuti kan yo ba bi mutili ala yo ba ta yo ga tanta man to ta kelete asile kita bene yo ukiwata are ki hatiye e mo to atu kikoge ba tu mo ki ta fela go to ka ba le bua kan to ke ko be mme na taba e ka bona ba yona basotho bana ba kaneng ba bo mane Bloemfontein ha basotho bana ba mane bo maratila mano ka utlwa le bona takatso tsa bona hore re lakatsa hore re iphumana re khutletsa borona Lesotho ka pa re le Lesotho ha re buswa ke kgosi ya Basotho jwale taba ke rona e tlo ba jwang e tlo sebetsa la jwang ya ho soka thu ke na jwale e lokile ka mona o hone pa itse na go re le reng ha tlo etsa taba go batho banana ba khutlele ka ga Lesotho e tla ba taba e tla ntse ikemetse le Basotho le ntile kwana ha ke e hlake mo wa tswa re le tsitsi di la ga sheba ka ba mamela ya do ka ko ditoro o ana bua ka se la sotwa ke le bo empa ka ha o so na le nyela o pula a re ka tsio bona go mo ba tlo go mo bla ka sa ti tseke a re taba ya yo tsela tsa hae ha di ho a ho ha di ama taba ya ofisi ya go di go ya go play ka ba ka tsena ho yona e tswelele yena le metaki ya le go pa ene ka ba ka tsita le go bua ka kala ke ba hal ki ha di ma metsi tsini ya hae mankana sili sahabu ya kamtukiyare kukupi le bof wala ni akawa na kuja akiwa kwa ikule ka natakile vile na kwa hao kile vile na kwa unati mnapagani bwantati salamu alaikum brother kila le bwantati bameri wa Afrika FM ke mashwa bile mtsumbi fela mtsutsuka mra ya borobong re tutona ba bili ba bararona le ring o dimantaba tsena tse ndati
a seng a di beileng date a molapo le reng hodima tsona ke tla utlwa le rona ka mono ka mo Africa Radio Television ona ke ba bakae ba reng kgelek e hle gona ntse re eme re a ka nnete Dr. Dipholo re eme le wena ha e khutle na ha e khutle ke utlwa ona ke ba bakae ba tshwengele ka mo Africa Radio Television ka mono a nna e hle ke re ha e khutle ya re nga a ke re nna tabena ke kene o tjho che nna a ke itlwisise a ke kene ke re bona ke batho ba bangata ba bakae ba utlwisang taba ena tla ke yena ka mono ka mo Africa Radio Television mmame le dumela ina ina ke le bandate mlelekwa ke le bandate mlelekwa e re ke utlwe umwe mo Africa a ke le o mohlompe ndate o bua le ntate le tsebele tsamele mona ke ntau mohalesi ena rata go nka taba ena ya ntate molapo ka nnete a e khutsena ke e mong ya tsetsa go khutsa ba naga basotho ke ba ne ba kena ditronko nako e nyane le kgolo ba tlodisa botsitso ka gare go South Africa e le naga ya basotho leng ke tisa ga e khutse ntate Dipholo a lokolowe gobane e ithutile gore ga a tshwarwa ka molao le thepa hae empa inketse fela ka matla a dikgoka fela go no sena warrant of search warrant dintho tsohle tseo a di etseditsweng ke tse swabisang fela golo a di etsiwa ke batho ba bagolo ga e kgutle naga ga e kgutle ke a le bandate ke a le bandate ke bile nyeweng ya hae ya o kala ke ile ka swaba haholo ntate a ke ne ke mametse Mastrata moo diagente di neng di supa mabaka a matla ka ga ona nyewe mona ompa hatelletse fela mmeng ha a tlameha ho remind-wa empa Mastrata a re ke tla mo remind ya ba neng o re ho yena potso e ileng ya nswabisa ya ba o re ho yena mohlomphei o latela molao kapa o re kga ya ba neng Mastrata o re ke re kga hele ke la ba ka kgotsa ke le ka haholo kgotsa ka re hele wa tseba lepolisa le neng le le ka pela ka dila ba ba hetsa morao go halukwa taba eno ka nnete re maswabi ha a tshwarwa ka molao empa ene kgatello fela ke a le bandate o di dimela Maverga ya ba di dinda di mo do wa ha na ma di nya no na ma ya da de hai le ta wa ya da di pulo na di ko na o ta re ki a di ko ha ai ba ba to so ya so ya ka anya ya ni ka ma na yo tin ya ba hai lai ba ba se ba fela ha ba ba la ka ba ba di ka ke to ba ma ga mo no ba la se lo ka mo kwa te re da di se ya ku na mo ra o ti ya le wa da di ya le bu wandate wa ba sopa a china darabali arabali ya mwana mazupa Wota yanyo le ya mkwani mwana mazupa gure gam arabali ya mwana isu no wa ka ma sa ba da wa tari ka wa ke tera la ni ne ha ho le to o sa no tera la go ja ba mbeli ka ho te mo ba lenti kene ba mwana mazupa hawlo jolo hemma mi kiri kanete ubli mnati ubar wena o ko hore nyane ko mar mo kadle ngapa mo ko mo se mo se ndana wala ting o fikela mo masengele ba ya khutlo re tlabela re bona hape kana ko e nngwe ke rantsa porganete mo ba ngela hatile toro le tla re nela matsoho mo ba re ne pile le teng le nne le re jwetse re tse o tisa bona teng